Ja sam Džanita Lukač, imam 24 godine, iz Novog Pazara sam. Bavim se izradom pustećija, a pokušavam da vratim naš stari zanat i neke naše stare vrednosti, da bi u budućnosti dosta mladih se uključilo u ovaj posao. Voljela bih da vratim taj neki, kako da kažem, tu neku starinu, da jednostavno da se vrati stari zanat i sve to. Kada sam počela da istražujem o vuni, zadivila sam se da je dosta zdrava, da se dosta koristila nekad, u svakoj beogradskoj kući je imala, da se koristi, da su stare nane nekad plele čarape od vune, da se koristile su se nekad majice od vune isto. I narod je dosta bio zdraviji nekad. Sada se više koristi sintetika, ali vraća se. Polako se vraća to nešto. Dosta je zastupljeno u industriji vuna. Što od jakni, što od prsluka, što od nekih odevnih predmeta. Naprimjer, čak ima i veš, aktivni veš od vune. Dosta se koristi za skijanje, za tako nešto, a ja sam krenula jednostavno jer sam vidjela da je to nešto zdravo i da vratim to kod nas ovdje u Pazaru, ne samo u Pazaru nego i šire. Ne zadržavam se samo za Pazar, voljela bi da se to proširi i za inostranstvo, da imamo našu neku ovdje proizvodnju, da imamo našu, pošto imamo dosta zastupljeno stočarstvo, i voljela bi da jednostavno mi kao zajednica ovdje u našem Novom Pazaru da imamo našu proizvodnju, naš izvoz i da vratim jednostavno taj neki zanat kod nas. Sad, koliko ću uspjeti u tome, ne znam, ali trudim se. Trudim se da uspem u tome jer imam želju, imam volju, jer kod nas je dosta i kolje, za Bajrame dosta se baca, a također može da se iskoristi na dosta načina. Koristi se i za vuna kao vuna, može da se koristi čak i za obuću. Koriste za uloške, za dekoraciju. Znači, ima široku primjenu kod nas ovdje, znači u industriji. Tako da sad kod nas trenutno kako da vam kažem, u Beogradu ili šire, samo 5 čučija ima koji se bave s tim. I sad ja bih voljela ta zanat da vratim, da narod jednostavno za taj zanat i da sutra otvorim te neke manje radionice da naša deca koja i imaju i nemaju budu tu i da jednostavno uču taj zanat i da sutra imaju svoj dinar zbog toga što sve manje i manje je kako da vam kažem, gubi se taj neki smisao za zanat i za neke vrednosti koje su nekad bile sve i sve. Pa proces jeste malo težak, ali svaki trud se isplati na kraju. Sama ljubav prema tom nekom zanatu te tera da tražiš adekvatnu kožu. Ima dosta enterijera, na primjer u hotele, u restorane, u etno neke kutke. Ima, na primjer, dosta ljudi uzima za svoje potrebe, za svoju kuću, za svoje domove. Čak neko koristi i za kolice za bebe, za kolevke, dosta, znači, antialergijska je zbog toga, znači ne skuplja grinju kao koža, pa može za bebice. Koristiju za slikanje, za sve što po nešto fotografi dolaze da uzimaju za slikanje za sad tek novorođene bebe. Dosta ima primjenu, široku primjenu. Ja, inače, kada su u pitanju klijenti ili mušterije, ja im uvek kažem da mi pošalju sliku toga nekog interijera koje oni su zamislili da ja vidim da uklopim boju prema interijeru. Uklapa se, sad se uklapa i u neke sobe koje su baš, kad ono kažu, minimalističke, ali može da se uklopi da bude efektno. Sad zavisi od tipa boje. Naprimjer, može, ne znam, da bude bela ili malo tamnija, ali se uklapa, jednostavno uklapa se i gledam da to vratim kod nas, ne samo u etno smislu, nego gledam da se uklopi i u, ne znam,
u te neke hotele, restorane i jednostavno u kućnu upotrebu, jer nekad su naši stari u begovskim kućama uvek imali po jednu pustoću na koju su klanjali. Tako da to je, kako da vam kažem, neka širaka primjena kod nas je nekad bila u stara ta vremena. Sad, polako je narodu došlo svijest o tim nekim starim vrednostima, kao što se vraća Ćilim, tako se vraća i krzno i pustoće i to. Naprimjer, ima neko koje voli, naprimjer, teleće kože, to su one malo luksuznije komadi koji dosta koštaju, ali izgledaju efektno u nekim velikim stanovima ili nekim većim apartmanima, garsonjerama. Tako da ima široku primjenu. Znači, od vunjenih čarapa pa do nekog proizvoda koje je već koža sama. Trudim se, kako kažu, učim se da vratim taj neki zanat. Pokušala sam i uspjela sam. Na 2 konkursa sam dobila i u Sedu i na zavodu. Tako da do skoro sam otvorila firmu. Sad nadam se da će biti, pošto čekam nešto Sedu da završe, uskoro će, ja mislim, biti i radnja. Tako da će imati narod kod nas, naš narod će imati priliku da vidi to uživo i da to bude, ne samo da bude kao prodajni, nego da bude tu, da budu kao neke radionice za našu decu. Jer pokušavam da vratim ne samo našu decu koja imaju, nego deca koja nemaju, koja su bez roditelja, da imaju svoj neki dinar i da bi postakla svijest narodu da pomažu i tim nekim socijalnim grupama, da sutra imaju svoj posao, svoj nešto tako. Ja sam krenula sa 10 koža i svih tih 10 koža sam prodala za nekoliko dana, 2-3 dana. Jednostavno imala sam želju da vidim kako narod reaguje na to. Kako reaguje i kako da vam kažem, da li mu se sviđa, da li mi se sviđa, da li to može da kod nas ovdje da uspe. Krenula sam, napravila sam Instagram stranicu, napravila sam Facebook stranicu, čak imam 3 profila na Facebooku koje vodim. Pokušavam marketinški da malo to podržim, da to malo krene kod nas. Tek kad sam počela, bilo je malo teško. Sve radim. Ja, kada vam kažu, od proizvodnje do ovo, sve većinom ja vodim konce i ja gledam da mi je to sve sređeno i umereno. Tako da, od slikanja, od promovisanja, od mušterijama, jednostavno volim da ostavim lep, kako da vam kažem, pristup prema mušteriji i lep utisak o meni. Ne samo da prodam, ne samo da mušterija ode da je uzmem pare, ne, to ne volim. Volim da s mušterijom se zbližim. Čak dan danas neke mušterije koje su mi prve bile, dan danas se čujem sa njima i dan danas mi šalju mušterije i dan danas jednostavno čestitamo jedna drugim praznicima. Jednostavno dva posao je jednostavno nije samo prodaje, nego i druženje. Druženje s narodom. Malo su moji bili skeptični i sad po pitanju ove firme i to, pošto sam žensko, malo je to malo težak posao i to sve, ali sam rekla ja imam želju, imam volju i idem ka cilju. Malo je teško, malo je do cilja treba puno, ali trudimo se. Pa ja mislim da sam čuva neke naše tradicije zbog toga što vraćam polako taj neki stari zanat koji je nekad bio je dosta proširen po našoj Jugoslaviji, staroj Jugoslaviji, a sada je trenutno izumire, ali bi voljela da čuvam taj neki zanat i da sutra se dosta ljudi uključu u taj zanat, da dosta ljudi, ne samo ja hoću da naučim neke druge buduće generacije o ovome zanatu, da ne samo ja, da budem ja samo ta jedna koja će znati, nego da i buduće generacije koje rastu znaju o ovome zanatu i jednostavno da, kako da vam kažem, da se proširi dalje. Jednostavno da ne izumre. To mi je cilj, to mi je volja, to mi je želja. Sad, ja čuvam taj zanat trenutno. Sad, šta će biti u budućnosti, to ne znam.